Burya rero mw'abantu mwe iyi si ntabwo isakaye niko umuntu yavuze, nyuma y'uko Afurika y'Epfo imaze iminsi yarihaye u Rwanda, ivuga ko u Rwanda rufite ingabo muri DRC ari rwo rufasha M23, ubu narwo ruri mu mazi abira nyuma y'uko Perezida Trump yasinye itegeko navuga ko rikomeye, itegeko ryatumye ahagarika imfashanyo Amerika yahaga Afurika y'Epfo. Nk'uko mubibona ko aya makuru ndimo ndabahereza, perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko perezida cyangwa yasinye itegeko ryo gukuraho imfashanyo amerika yahaga igihugu cya afurika y'Epfo. Ibiro byabaye ryari ni nyuma yo kunenga amategeko y'icyo gihugu yerekeye ubutaka ndetse n'ikirego afurika y'Epfo yari yaratanze mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera, irega isiraheli, ivuga ko iyi isiraheli nyine ari igihugu gicuritse na amerika, bityo ko ibyo iri gukora jenoside yikorera abanyapalestina mu ntara ya gaza. Mu mwaka rero wa 2023 amerika yahaye afurika y'Epfo imfashanyo isaga miliyari 440 z'amadolari y'amerika. Nk'uko nyine bigaragara mu mubare ushyirwa ahabona n'ubutegetsi bwa amerika. Minisitiri rero icyo gihe w'ububanyi n'amahanga wa afurika y'Epfo, Ronald Lamola, yavuze ko iki cyemezo cya perezida cya Trump nyuma yo kucyumva ngo kidashingiye ku makuru ahamye, ngo kuko ngo kirengagiza amategeko akomeye cyangwa se amateka akomeye ngo ababaje y'ubukoloni ngo n'ivangura rya apartheid afurika y'Epfo ngo yanyuzemo. Ibi rero yavuze ko ngo perezida Trump atabitangiye ibimenyetso cyangwa se nta bimenyetso yari afite, ku buryo ngo ko yavuze ko ubutegetsi bwo muri afurika y'Epfo ngo bwambura ubutaka abantu bamwe bukabafata nabi cyane. Ibi rero kandi biza bitewe n'uko nyuma umuherwe witwa Elon Musk, wenda n'abatabizi umenye ko avuka muri afurika y'Epfo, uyu ni kavukire wa afurika y'Epfo, kandi akaba n'inshuti ya perezida Trump. We yavuze ko ngo abazungu bo muri afurika y'Epfo bibasiwe n'amategeko ashingiye ngo ku ibara ry'uruhu muri icyo gihugu. Ibyo rero bikaba byaratumye perezidansi ya amerika yaravuze ko izashyiraho gahunda yo kwakira nk'impunzi abahinzi b'abazungu bo muri afurika y'Epfo n'imiryango yabo. Yavuze ko leta ya amerika igiye gushyira imbere umugambi wo kwakira abazungu bo muri afurika y'Epfo no gutanga imfashanyo ndetse yibanze ku bageze mu gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika. Ikindi ni uko perezida wa afurika y'Epfo akimara kubona byose bibaye, Cyril Ramaphosa we yahise bimugenga kuko niwe wasinye itegeko rigenga ubutaka muri afurika y'Epfo, akaba nawe yaje akavuga ko ngo rigamije gukuraho ngo ubusumbane no korohereza leta kubona aho ngo gukorera ibireba inyungu rusange, akanongeraho ko ngo afurika y'Epfo ngo itazaterwa ubwoba. Ibi nyine yamaze kubona ibyemezo afatiwe, avuga ko ngo nta bwoba bafite. Ibi rero byaje gutuma minisitiri w'ububanyi n'amahanga ya afurika y'Epfo nayo ivuga ko ngo bitangaje kubona iteko ngo perezida Trump yasinye ngo ryorohereza abazungu babayeho neza, cyangwa se ryorohereza abazungu babayeho neza ngo kandi bakize kurusha abandi, mu gihe ngo abandi bafite ibibazo nyabyo birukanwa muri amerika bagasubizwa ngaho bakomoka. Ibi rero biri kuba nyuma nyine y'uko afurika y'Epfo nayo yarijanditse inenga u Rwanda, ivuga ko u Rwanda nyine rufasha M23, ariko nayo reba ko ibyayo nyine nayo byatangiye kuzamo agatotsi. Gusa icyiza ni uko perezida wa afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaje kwivuguruza nyuma, akagaragaza nyine akaza ku ruhande rw'u Rwanda, ariko urumva ko nabo ubu ngubu ntabwo borohewe. n'abamerika nyine bitangiye kubafatira ibihano. Isi ni uku nguku imera, nta wavuga ngo none bimeze neza ejo bimeze gute, no gukomeza kubihanga amaso.